Ovo sam ja Bojkiz ovdje, evo nas u još jednom videu i odlučio sam da zadržim Ice Cream, Screen Recorder i upgradeao sam u Pro verziju, naravno besplatno, što ću vama sada pokažem kako doradite. Znači Screen Recorder je odličan i jednostavan, znači ništa drugo ne treba. Kvalitet je dobar, dobro su podešavanja i lako ih je podvesti, nema ništa komplikovano. Znači to prvo hoćete da uradite da kliknete link u deskripciji koji sam ostavio, znači ostavit ću link u deskripciji, kliknete i odvešće vas ovdje, naravno stisnete download now, skinete, neće vam ništa, ne bi trebalo da ja imam ad blocker, ali ne znam da li će skakati reklame, ne bi trebalo, nemam pojma, tako da meni ne iskaču, ali piše da je blokor od 11 reklama, sad ne znam da li to iskače nešto sa strane, tu nebitno, sve jedno samo stisnete download i treba nam se pojavi ovdje kako se skida ovo. I kad se to skine, onda odete tamo gdje ste skinuli, znači to je meni downloads, evo ga, ovo, znači ovako ćete dobiti, onda idete desni klik, extract here i dobit ćete ovaj folder, uđete u njega, imate ove 3 stavke, ovo vam ne treba, nebitno, znači dva put klik na ovo, instalirate, znači samo normalno instalirate i pred kraj, znači slušajte pred kraj, kada vam iskoči finish, nemojte kliknuti finish, nego sačekajte, imate da kliknete jedno ovdje, jedan kvadratić će vam biti, kliknite da piše launch after the finish ili tako nešto piše, ne znam, kliknite tako da nije štiklirano, znači da bude bijela prazan kvadratić, da vam se ne bi upalilo i samo stisnete onda finish. Kad ste to radili, odete u crack, recorder kopirate, zatim se vratite, to jest odete na desktop gdje vam je postavljena ikona. Kad ste birali tamo da stavio na desktop, naravno izaberite, bude lakše. Nađete, idete desni klik na ikonu, open file location. Otvorit će vam gdje se nalazi, idete desni klik, paste i sad ako stisnem, prekinut će mi se ovo snimanje, tako da ne bi da radim to. Znači idete replace the file destination i kad nakon što to radite, sada ide još jedan deo. Još nije gotovo, znači ima još neke stvari, onaj kod ima sada, znači uđete, kad ste to radili, uđete u Ice Cream Screen Recorder, otvorit će se ovako meni jedan prozorčić, ne mogu sad da otvaram jer sam u toku snimanja, kao što vidite, samo ovo mogu da otvorim, inače bih pokazao, znači otvorit će se ovako prozorčić jedan i u njemu imate, znači ovdje dole desno imat ćete settings i onako kružić onaj settings piše pored, stisnete. Zatim ćete ovdje negdje, znači imat ćete tako meni gore i ovdje će negdje biti sistem, uđete tu tako naš sistem, ja mislim da piše, uđete tu i dole će vam pisati ovako veliko Activate Pro ili, ne mislim da piše Activate Pro recorder ili tako nešto i kliknete na to i iskočit će vam da vam traži kod, znači sada za kod bilo koji broj držite, ali ja sam eto na primjer 5, tako da stisnete 5 i držite dok ne ispuni sve kodove te i stisnete OK ili Apply ili šta već piše i to je to. Uspješno ste pretvorili u Pro verziju besplatno, što se inače plaća i imate full verziju, nemate ograničenja više i samo što radite šta hoćete s njim, znači šta hoćete raditi s programom. Program je lak za korištenje, kao što sam već rekao, imam u prošlom klipu sam objašnjavao neke stvari šta može da se radi i to je u suštini, to sve vam piše šta kliknete, za šta treba. I pazite samo, ako imate na primjer kameru, znači cam na kompu i slušalice, on će vam staviti na kameru da vam rekorduje zvuk i bit će loš kvalitet, tako da gledajte to ako se pitate što je loš kvalitet zvuka, to je vjerojatno jer kamera rekorduje zvuk, pa promijenite na slušalice vaše i onda će biti dobro. To je malo pre bilo pa sam ja gledao šta sad nije u redu, Tako da idete save settings kad završite to i imate full verziju, namestili ste sve, spremni ste da snimate i to je to. Ko zanimaš neke stvari, pogledajte prethodni klip o ovome, tu sam malo detaljno objašnjavao šta sve može i nadam se da sam vam pomogao, tako da ako vam trebaš nešto, dole u komentare i do sljedećeg puta.